Il-Kummissarju Ewropew Cecil Malmstrom tinjora għal kollox minn fejn beda il-każ tal-immigranti li jinsabu abbord it-tanker MV Salamis. Fi stqarrija li ħarġet it-tlieta f'nofsinhar fi Brussell u li ma nqratx minna iżda minn kenniem tagħha, Malmstrom imkien ma semmiet li l-immigranti ġew salvati meta kienu jinsabu 46 mil nawtiku il-bogħod mill-kosta Libjana u 140 mil nawtiku il-bogħod minn Malta. Iżda l-Kummissarju Ewropew Cecil Malmstrom ħasset il-ħtieġa li titfa' l-pis kollu fuq Malta u ħeġġet lill-Gvern Malti sabiex b'mod immedjat iddaħħal Malta il-102 immigranti li ġew salvati mill-vapur MV Salamis. The Commission, and this is from Mrs. Malmström, therefore urges Malta to let these people disembark as soon as possible. Fl-istqarrija Malmstrom qalet li skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni Ewropea, il-kaptan tal-MV Salamis wettaq l-obbligi umanitarji kollha tiegħu u salva l-immigranti fosthom mara tqila, oħra bi ġrieħi seri u tarbija ta' 5 xhur. Skont Malmstrom f'dan il-moment huwa importanti li jkunu salvati il-ħajjiet tal-persuni u mhux kwistjonijiet oħra skont il-liġi internazzjonali. Any dispute about the responsible search and rescue authority, including the involvement of the Italian and Libyan authorities, as well as the right place of disembarkation, does not help the person in immediate need. These issues should be clarified at a later stage. Korrespondenza li għaddiet miċ-Ċentru Taljan tal-Koordinazzjoni Marittima f'Ruma turi biċ-ċar li l-istruzzjonijiet li jingħata il-kaptan tat-tanker kienu li dan iwassal lill-immigranti fl-eqreb port sigur li huwa dak tat-Tripli fil-Libja. Iżda Malmstrom injorat dan il-fatt dokumentat. After the rescue, the master of the ship has continued his way to his port of destination in Malta. The ship is now closest to Malta and waiting to disembark the rescued people. Skont Malmstrom f'dan l-istadju wieħed ma jistax jibgħat il-vapur lura l-Libja għaliex Malta tkun qiegħda tikser il-liġi internazzjonali.